cuestión seguramente é a ausencia de eucalipto. Aí digo, eucalipto de momento é bastante minoritario, parece ser que non lle gusta o noso. Logo en Portugal, que son moi artistas, e vos que son de zona de Vigo Saavedra, que son moi propensos a estas cosas, Empezamos por la parte de atrás. O repertorio é o habitual que nos encontramos